Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal katılımcıları. Bugün günge 20 may 2024 yılı Oşol Bulası'nın Borborduk stadionuna geldik. Şol жерден Kırgızstan oyundan 1985 kuvallarının şerenesi olup жатат. Bizden alsa oy, like basıp, komentar жазып şol жерден момент bulabыз. Bizi daimi қолдап қуаттаңыздар. Кеттік анда. Барыңыздарға ош шаарына жалынды салам айтып баршаңыз. Отуғандар Баткен обласында. Баткен облары. Assalamu alaikum bloggerlar. Qanday ishlar bo'ladi? Xizmatda ekansiz-da? Баткен обласында. Bizni aylantir. Çiğ. Marnov. Talas. Yok üskol özü görüşü meşvere kılsalar az birisi. Жақсы салдыңар бы? Урматтуу ана Скол областынан келген балдар жигиттер бар экен, ошол кичине сүйлөп келсин. Ассаламу алейкум. Жамааты кандайсыңар? Жакшы турасыңарбы? Биз Кудай буйрса иншалла аман эсен келип алдык Көл жамааты Скол областына. Бул биримдик, достук жана ынтымак деп түптөгөнбүз башында. Кудай буйрса Ош областынын жигиттери шернесин берип алат. Кудай буйрса иншалла жакшы берип, жакшы өткөзүп алат деген үмүттөбүз. Тапшыр дагы бир суроо да. Сколдон канча жамаат келди? Көлдөн Кудай буйрса иншалла бир 200-гө чукулдап бардык го деп атабыз. Азыр дагы балдар келип атат, самолет менен Кудай буйрса азыр келип калышат да. Машалла, разы болсун, ийгилик. Амин. Урматтуугандар азыр келишип жатат. Аламда биринчи серин Кыргызстан менен 85 серин шеринеси болуп жатат. Жети область. Салам алейкум. Старт атсынбы? Kelep tamamlar. Bakalım. Boş olmazsa. Motoruna kıranızlar. Motoruna çiğ bulastı. Assalamu alaikum jigitler. Allah tasыңарбы? Маяк құтты болсын. Maşallah. Motoruna jigitler dayar. Çiğ bulastı deydi. Qayсы район? Çiğdi kütüp alabız. Çiğdi. Karasur rayon. Карасу району. Karasur Sila. Tayyorgarliklar bo'lib atdi. Skol oblasti. Skol. Takıl жоқ па takıl? Mukat kabaç. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Türkçe sepala olacak. Талас областы Motorlar. Motorlar şu an o kadar harcama tutkanı vaktince koşuyor. Tinç olunuzlar aman bolun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.